Live Sports, Just Sport Football TV, TV yawe. Ni iki cyatumye Morocco iba igihangange cya mbere muri Afurika cyageze muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi? Tega amatwi tuganire. Ese uru rugendo rwatangiye ryari? Muri iyi videwo tugiye kurebera hamwe amateka yaranze iki gihugu cya Morocco mu gihe yatangiye kugeza uyu munsi mu mwaka w'ibihumbi 2026. Ntega amatwi untize umwanya, untize igihe, untize amatwi, untize buri kimwe cyose kiri hafi yawe, hanyuma twanzikiye nkwerekeye amakuru n'amateka n'ubushongore n'ubukaka byaranze iyi kipe y'igihugu ya Maroc. Iyi kipe y'igihugu ya Maroc ifite amateka ahuye neza n'ubwigenge bw'iki gihugu. Iyi kipe yashinzwe mu mwaka w'1956 mbere y'uko ibona ubwigenge busesuye, kuko ubwigenge busesuye bwo yabubonye 1956. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Maroc, Royal Morocco Football Federation, ryatangiye mu mwaka w'1995 ryinjira muri FIFA na Confederation of African Football mu mwaka w'1960. Yitabiriye imikino ya mbere, imikino nyafurika, African Cup of Nations AFCON mu mwaka w'1972. Akaba ari bwo bwa nyuma iyi kipe yakinnye icyiciro cya nyuma cya AFCON. Iyi kipe kandi yegukanye African Cup of Nations yayo ya mbere mu mwaka w'1976 nyuma yo kwitwara neza mu mikino yayo yose yakinnye. Ntaragera kure cyane, reka nkwibutse ko iyi kipe ya Morocco yatangiye kwitabira imikino mpuzamahanga mu mwaka w'1955. Umukino wa mbere yawukinnye na Iraq. Mu mwaka w'1970 yabaye igihugu cya mbere cyo mu majyaruguru ya Afurika cyitabiriye igikombe cy'isi. Hari nyuma y'igihe kirekire itari iheruka, nta n'indi kipe iheruka kubikora mu majyaruguru ya Afurika. Mu mwaka w'1970 igikombe cy'isi cyabereye muri Mexique, Maroc yasezerewe ikiri mu majonjora. Ntiyageze mu matsinda. Yatsinzwe n'Ubudage 2-1, itsindwa na Peru 3-0, ndetse inganya na Bulgaria 1-1. Iri niryo nota rya mbere iyi kipe y'igihugu ya Maroc yagize mu gikombe cy'isi. Iyo mikino irangiye, Morocco yashoreje ku mwanya wa nyuma w'icyo gikombe cy'isi n'inota rimwe. Mu mwaka w'1976 Morocco yatwaye AFCON yayo ya mbere. Gusa hari benshi bazi ko AFCON y'icyo gihe yakinwaga mu matsinda. Mbese bari bazi ko hariho amafinari amakipe yagiye agakina finari. Gusa si uko byari bimeze. Ahubwo amakipe 4 yabanje mu matsinda yakinnye final round, bimwe bitaga mini league, maze ikipe igize amanota menshi akaba ari yitwara igikombe, mbese ikitwa nyampinga. Uwo mukino wa nyuma ikipe ya Morocco yanganyijemo na Guinea 1-1. Gusa byari bihagije kunganya 1-1, Maroc igatwara igikombe cyayo cya mbere, kuko yari yaritwaye neza mu yindi mikino yabanje. Icyo gitego cyahesheje Maroc igikombe cyayo cya mbere. Bamwitaga Ahmad Maroc, bakundaga kumwita Baba. Simbizi neza niba wibuka 11 bari babanjemo. Hari Mohamed Hassan,
Ahmad Ahdan ndetse na Abdul Marus Mustafa Fati Ahmad Margo Ibrahim Guo na Abdallah Samit Abdallah Bunbait na Abdallah Daz ndetse na Abdallah Abdul bari bayobowe na kapiteni wabo Ahmad Faras. Kuri ubu ngubu rero ikipe ya Maroc isezereye ikipe ya Canada yitsinze ibitego 3-0, ikaba igeze muri ½ cy'irangiza. Iyi kipe ya Maroc ni imwe mu makipe hano muri Afurika agera kure cyane mu gikombe cy'isi. Wowe iki gikombe cy'isi uracyerekeza he? Urabona Maroc izagarukira hehe? Ni ½ nk'uko byagenze? Ni amateka ari bwisubiremo cyangwa iraviramo muri ½ tubwire muri komenti. Hanyuma niba utarakora subscribe ndagusabye ukabyarawe kanda subscribe ukande share na like ndetse udusigire n'igitekerezo, utubwire aho tuzahera tukugezaho amakuru mu kindi kiganiro cyangwa se icyegeranyo gikurikira. Iyi ni James Sport Football TV yanyu yacu ya buri umwe wese ukunda football. Rero ntugende gutyo gusa, kandi umwanya tuba twawuguhaye kandi twakoze buri kimwe ngo tukugezeho amakuru wifuza kumenya. Murakoze naho ubutaha.